A u nedelju smo bili u Darosavi kod Aranđelovca. U tom mestu nalazi se muzej motosporta na otvorenom i tamo se okupilo stotinak motociklista iz Srbije i okruženja. Krenuli su na sedmodnevni reli kako bi na dvotočkašima bolje upoznali i predstavili lepote i turističku ponudu Srbije. A vreme im sigurno ide na ruku. Da. Ovo je početak 16. po redu turističkog motorelija. Traje 7 dana, a organizuje ga Moto asocijacija Srbije koja postoji 20 godina. Ideja je da se motociklisti iz okruženja upoznaju sa turističkom ponudom Srbije, uživajući u njenim prirodnim lepotama. Krenulo se od kuće čuvenog motocikliste Dragoslava Perišića. Ispred muzeja motosporta na otvorenom, koji je kao takav jedinstven u svetu, u dvorištu čuvenog motošampiona Dragoslava Kula Perišića, trenutno se nalazi 75 motora. To je naša istorijska legenda, a čovjek je još uvijek živ, još uvijek vozi, što je stvarno jedinstvena prilika, jer nas je toliko zaintegriralo da čujemo iz prve ruke čovjeka koji je imao toliko padova, toliko lomova, toliko svjetskih pobjeda, prvog, drugog, trećeg mjesta. Stvarno je lepo. Nekada kad smo još bili klinci, bili smo u armiji ovdje, poslije sam baš želio da opet vidim kako je sad u Srbiji i sad u 2011. Svaku godinu dolaze. To je izuzetno lepa priča, zanimljiva. Svaki dan smo u drugom gradu, u drugom mestu, uveče dižu šatori, družimo se. Učesnika imamo iz Švajcarske, imamo iz Slovenije, imamo iz Hrvatske, imamo nešto iz Bosne i Hercegovine. To je jedna žurka koja traje 7 dana. I poslije tih 7 dana, kad dođe taj zadnji dan, mnogi ljudi ne mogu da veruju da ljudima idu suze na oči ili teško se rastati. Plan relija je vožnja od Aranđelovca, pa Čačka, Bratunca, Banje Dvorovi kod Bjeljine, Valjeva, Gornjeg Milanovca, Vrnjačke Banje, Kruševca, Paraćina, Negotina, Golubačke Tvrđave, Majlovca, Petrovca na Mlavi. Obilazak tih mesta i okoline organizovan je u saradnji sa motoklubovima i turističkim organizacijama iz tih gradova. Danas se nalazimo ovdje kod našeg prijatelja koje je ovu zemlju i ovaj grad i ovu Varošicu proneo celim svetom kao vrlo uspešan sportista i evo ja se njemu zahvaljujem što je ostao ovdje i što je zajedno sa svojim prijateljima uz pomoć turističke organizacije i cele naše opštine uspeo da započne da izgrađuje nešto što će biti atrakcija za celu Evropu. Besplatan je obilazak muzeja motosporta Perišić, ali i korišćenje izvora mineralne vode koji se nalazi na istom placu. Promociju Srbije, Šumadije i Pomoravlja Kule Perišić planira da proširi i otvaranjem kamping kar centra za putnike prolaznike. Onda ću tu da sačekam te ljude, pošto znam francuski odlično, znam i nemački solidno i učim ga i dalje. I šta je moje? Da im pokažem da je utičac, da je voda i sutradan da uzmemo i kombić, Volkswagen stari, da ih provozam do Oplenca, da ih provozam do Garaškog jezera ili do kompleksa Prvi srpski ustanak ili na neko pečenje. Dragoslav Kule Perišić ugostio je mnoge zvezde motosporta iz čitave nekadašnje Jugoslavije. Njegovo ime i muzej privlače ljubitelja ovog sporta, što on sada, kada se više ne takmiči profesionalno, želi da iskoristi i približi turistima sve lepote Šumadije koju voli.